जो जलपा साहित्य विद्रोहया माध्यम ख जागरणीय माध्यम ख अले वही साहित्य या त छगुहे थास्या हया विकास व विस्तार नीति बविको छगु ज्याजो ख साहित्य सम्मेलन अझ सक्ने भाजु मेजिपे थौना चपाछे छम पहाजायदी थंगको दु वेक ज्यादी नारायण महर्जन वेक पांगायमा भाजु खदासा वेक च्याकोगु नेपाल भाषा साहित्य तमुच्याया छ्यान्जे ज्यादी ले थोय योमरी पनि या लस्ता वेक पिन्छ चाहिँ साहित्य सम्मेलन या तेंगो दु त साहित्य सम्मेलन गु कथा चाहिँ तमुज्या जुवन नागु कथा त नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन तमुज्या थकावे कपिन्छ तयादीको ख त विशेष खलाबला याको जी जासा वे कैतना चपाछे लसकसया नारायणजी छित ज्याजस लसकसया नाचना सेवा गजलपा हजुर गुलितको व्यस्त ज्याचना दिएको दु थैले गु चाहिँ त योमरी पनि या लसता तमुज्या नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या या गोसाखल जियादी छुछुके चाहिँ व्यस्त ज्याचना दिएको दु तकले नापा छिरा हाक्न सुभाइ ब्याजना नेपाल भाषा साहित्य तमुजा प्राय यमरी पुनि कुनु चाकोको नेपाल भाषा साहित्य तमुजा जुट्याङ दो अके लागि आछि से साहित्य त मुंकेको ज्या यहाँ काचुनगो दो ठाउँ एक गते टक छिसे समय ब्याटेको दो उठ्याकेको लागि ले नेपाल भाषा साहित्य तमुजाले नेपाल भाषा यो साहित्य त टेनेवाला जुई एजुलिना जिसे हरेक ठाठा से विभिन्न संघ संस्था व्यक्तित्व साहित्यकार टेटा साहित्य बिहा दिसनका जिसे अनुरोध नाचन जुल नापा जिसे बनी हाक्न सांस्कृतिक ज्याजन याक्यु जो कारण सांस्कृतिक टोली टेटना जिसे तयारी ना जनगुदो गु कथा चाहिँ पाङ्गा त नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या निसंगु ख वसक कनादिस जिनेना तै कथा चाहिँ नापा चाहिँ जनसाहित्य गोष्ठी कथा चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य मुज्या जिगु थकाना न्याना गु कथा चाहिँ तमुज्या जुवन छ्या चाहिँ तमुज्या थका नाते मागु ख नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या थका वसक कनादिस आठो छिगु जनसाहित्य गोष्ठी टाठा खस ताउ खसा नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या खोप गुख कार्यक्रम झ्याका चौंडो हजुर अके प्रभावित चिसेन जनसाहित्य गोष्ठी नाट्य सुरुवात हेर्नु ख नेपाल सम्मत 1100 ले चिसनि सुनु जनसाहित्य जनता चेतना बिउ हिसाब घटिक टमुजाना भूमिका मिटला ओठेल टु चिसे ये या किपु पांगाना जनसाहित्य गोष्ठी नाट्य जनता विजय उन्यु ले साहित्यकार त जन्मे याव हे मटिना चिसे जनसाहित्य गोष्ठी देखो ख आ समय परिस्थिति ले छि प्रगतिशील साहित्य यो लिकलाव हिसाब अले टमुजा नापना छिपि ये कुल लिकलाव हिसाब आ येन लेठो सोनी गलेन विभिन्न ठासे नेपाल भाषा साहित्य तमुजा निसोने ढंगो गुडो येलेन निसोने ढंगला हजुर ओरेलनु पांगा किर्ति पुरेन छिसे ठु वर्षन छे नेपाल भाषा साहित्य तमुजा निसोना वह संस्था पाखे छिसे नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन नेजाक्यु यानको का हजुर खोपै चंगो नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या गुठी चाहिँ हामा कठ चनादीको ख कि छुट्टै चाहिँ मेगुहे गोसाखल वा निसना पुचा चाहिँ ढुकै छुदो ओटा हामाय रुपे मकाकी छिसे प्रेरणा हजुर हजुर प्रेरणा रुपे छिसे कयगो टोला नेपाल भाषा साहित्य तमुजा लिक्क लागु नेपाल मजदुर किसान पार्टी जो कारण नेपाल मजदुर किसान पार्टी यो ठोसोनी गलेन छिसे क्रियाशील ज्याचनको ज्यासना चनको ल ए ज्या नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाल भाषा साहित्य तमुजा त गठन यनियंकल होठेल तो झि ठाठा से सोनी गलेन नेपाल भाषा साहित्य तमुजा किपु नेपाल भाषा साहित्य तमुजा ये ठठे नेपाल भाषा साहित्य तमुजा टोखा झि पासपि गनगनन्दु अनन छिसे ठोइटा निसोना यनियंकि हिसाब छिसे ठोपलिस्ता यनखा हजुर गुछि नाचन धायादिल प्रगतिशील साहित्य है लिक दु अलिन हापा जनसाहित्य गोष्ठी नान्दुगु तर ठुगुसी चाहिँ खोपेजुगु नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या प्रभावित जुया चाहिँ नाहिला नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या धका तैगु धका न चिसा धायादिल साहित्य धामला दासा साहित्य छु भाषा दैमको छु उमेरना दैमको साहित्य विशुद्ध साहित्य हे जुइगु जुया चाहिँ प्रगतिशील साहित्य जनसाहित्य धका धाया चाहिँ मालिकी माली मखुजी मा चिसा जिगु देशे हजुर गठिक समाज वर्ग दो
ओठाल टु साहित्य दुने न वर्ग दो साहित्य दुने वर्ग थौ प्रगतिशील साहित्य जिसे उइटे जन साहित्य रगा याचना थौ पुँजीबारी टेव साहित्य अथवा प्रतिक्रियाबारी साहित्य दो एजो कारण झिगुठो साहित्य सम्मेलन अथवा झिगुठो साहित्य टमजा र जन साहित्य गोष्ठी न्याका चुनङको गोख साहित्य जन साहित्य रूपे यङको रियो अर्थात् प्रगतिशील साहित्य साहित्य दुनिन वर्गडो कारण चिसे जनता सचेत याओ जनता गरीब जनता गैना ठकाओ वो विषयले केन्द्रित जुया हजुर चिसे साहित्य चुयो हिसाबमा चिसे प्रगतिशील साहित्य रूपे जिगु लकस गज्यागु दुदासा निया नि थ ज्या मागु जुया चनि त साहित्य चाहिँ यो कुहे तापक जना छनि पिमनु त नदै साहित्य धागो खयो मठो पिन्छ गठिना चाहिँ जन साहित्य प्रगतिशील साहित्य धका थुकाकै छिगु विचारे चिस गठिना चाहिँ जन साहित्य थुका दिउ दुवस कनारी सले चिसे यो कार्यक्रम जुई यना चिसे विभिन्न बैठक टट्टे होइन मिटिङ टट्टे होइन अहिले वो मिटिङ चिसे जिगु देश समाज वर्ग दुठेल टु जिगु साहित्य न तनिव गरिबी बिच भेट छुजियो वो चुए मारका चिसे तया चुनु न जुल ल चिसे डबली चनै मिलेन साहित्य न्यू वर्ग दे चिसे चुए गरिब टे वर्ग साहित्य गरिब टे गैना न्यानी इंक्यो गरिब टे गैना सचेत याओ ठो विषयले ठिकी बोले यकु पासपिनस अलवे सर्वसाधारण जनता ठु ठोक जनसाहित्य गोष्ठी नागाचौँ अथवा आठौँ नेपाल भाषा साहित्य मुजारका जुयाचौँको कार्यक्रम है प्रगतिशील साहित्य जनताई साहित्य जको न्यवेकी ख त्यो मुनुटेसे ठुकी ढुङको अवस्था दो एज याद ठके प्रगतिशील साहित्य खल्की मको जनसाहित्य थाहा गयो वो चिसे आठ याचन मा अवस्था मर चिसे छु दसु नेका दिला जियो चिसे आ नेपाल से साहित्य सम्बन्धी लाटयाचनु हिसाबमा गुब्ले गुब्ले साहित्य त चुयो याना नेपाल भाषा साहित्य त मजा खोपेन चिसे पाकया ले किपली जी विविध साहित्य कार्यक्रम है मे भी 5 मिनट ये साहित्य गोष्ठी न चिसे पाकया ओठेल त आ जी छौ न्यु चोया त्योपति छिकपिन्द न्यंगे हजुर आ छौनी नेनिका आज जी छप्प जुया वनेनु छरी जुया वनेनु चेतनाय सठेका क्रान्तिया मट चाकेनु छप्प जुया वनेनु छरी जुया वनेनु चेतनाय सठेका क्रान्तिया मट चाकेनु डेमिया शासन येपी जनता चंग लाना नैपी विकास या ट्वाङ पुया देय टोकु सुसुक नैपी डेमिया शासन येपी जनता चंग लाना नैपी विकास या ट्वाङ पुया देय टुकु सूचक नैपी याङ्गु झन्डा कोठलेट याङ्गु झन्डा जना वेपी अपराधी देश रे आफो ध्यान ले ठनेनु त्यो बुद्धि देशंकी ठुकी रे ठुकी ढिसिराक पलाछिना युपा या घचा हिकी दे निंक भ्रष्टाचार अन्य अत्याचार जाली फटा सरकार ढाकु फस पिका छेनु नेटने पुने डेगो सुखी जीवन हने डेगो सक्सिन लगगा डेगो ट चिर ढैगो मरेगो दुखी गरीब जनता लेना मुक्ति लपो जना जनसाहित्य गोष्ठी ठोया आजो जना भया ठठे चियो साहित्य त न्याने गाचन देशो जनता प्रति वर्तमान स्थिति अत नेभेगो किसिमयागो ए साहित्य जी जन साहित्य प्रगतिशील साहित्य खटका चाहिँ थुके भएका थिए हजुर गुची छ नाच नेतनाली लागि यी पाखेन थिथि पासा पिन्छ ज्याजो न्याकाचना दिगदु साहित्यिक सम्मेलन यहाँ नाचना दिगदु अनन जिबोतिका यथका जिगु छ नेतनाय दिल थोइ सन्दर्भ चाहिँ कथे दुदासा थिथि खलपुच दु निवा खलपुच पिन्छ न चाहिँ साहित्यिक सम्मेलन यहाँ नाचना चंगुदु ये तर खोपे गुली झझ धाइ तमुज्या उहे चाम चाहिँ खोप पिने दुकी मडु गु थना चाकोगु नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन जुइतेंगो दु नापा गठि जुया चंगो दु अले आ चाहिँ बोती कामी पिनुगो पति अले आ चाहिँ गुली थेन थौ तक त्या मला धासा उसकन कना दिसले पालागो नेसा ख आ चिसे विभिन्न थिथि खलटेसे साहित्य सम्मेलन ये बेले खाली साहित्य लागि जगह थे जुल भाषा लागि जगह जुल
इमसे छौ नेपाल भाषा त गैना साहित्य प्रयोगिया जगरका सोयाचौँ अवस्था दो अले अगे ठ्याक्क विपरीत झिस झिउ भाषा झिउको साहित्य विकासको लागि खाली भाषा साहित्य जगत यातना मगा ओइटा झिसे जनसाहित्य रूपे न्यानेङ्केमा देखा झिउ छौ विवादी विषय न खट साहित्य जग्गा मगो साहित्य जनते त सचेत या व साहित्य ख देखा यातना एज या 8% झिसे जनसाहित्य गोष्ठी पाके रया अथवा नेपाल भाषा साहित्य मुजाइ रूपे झिपि न्यान यातना झिसे घटेका खोपे टजिक हनी होटल तो झिसे किर्तिपुरे पाङ्गान झिसे टजिकै हना चनु हजुर र 8% झिसे हरेक वर्ष विभिन्न विधान टेटन झिसे ठा ब्याचन ल हजुर साहित्यकार टेट झिसे ठा ब्याचन र नुपि साहित्यकार पासपिन एकदम इच्छातया सहभागी जियो बटिक्याओ जयना चन्दो एजा गठिका टमुजायो भव्य रूपमा कार्यक्रम जी होटल तो झिसेन किपुलिन छौ टिसिलाक बालक मञ्च गएको नाप फुक जा बालक याना न्याउना छन गट चिपिन ठुगुसिया नेपाल च्याकोको नेपाल भाषा साहित्य तमुज्याया मु आकर्षण मु विशेषता छुदो आ झिसे झिउ मु नारा नापा जनसाहित्य गोष्ठी बेला जनता मासा भाषा मयरगा झिसे नापा सुरुवारी नख हजुर हजुर अले झिसे साहित्य राजनीति जाबाई रूपेन झिसे झि छला चनुङ जुल हजुर झि नेपाल मजदुर किसान पार्टी नाय नारायण बिजुक छे अले वेकै साहित्यकारी ना हरिबहादुर श्रेष्ठ वेकर जनता को साहित्य र साहित्यकार रावपट्टि किताब न चोया दिएको खट वे पाखिना तिमी प्रेट ओ किताब जनता साहित्य जन राजनीति जाबा खर हो चिता गुख शिक्षा बिहा दिला वे हिसाबमा चिसे नाला चिसे न्यान्याका चुनुजला एजो कारण गु कीर्तिपुर पाङ्गे थिथि खलपुचदो नेपाल भाषा सक्रिय जियाचना दिपि नेपाल भाषा मकेको नीति जगेर नयाको नीति छनाचना दिपि विद्वान तेगु थ्यान ख अले खलपुचा दोगो थ्यान जुल ओहे मासे चाहिँ जिथो पार्टीगत रूपमा छ राजनीतिक चेतना दोगोपट्टि सक्सा पाखा चाहिँ अभिप्रेरित जुया चाहिँ थो नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या गोसा गएको नीति चाहिँ छुछु हाथ्यात दो वेकपिनको मिख्या चाहिँ थो तमुज्या चाहिँ गठिना चाहिँ मूल्याङ्कन नाचना दिएको दु चिठकै पिने पानी वनी भले जलखले चाहिँ कति हल्ला चले ज्या चन्दो दाचर जी छिटा तया हजुर साहित्य रूपे जगे भाषा भाषिक रूपे जगे उनी पिन्छ भटे चाहिँ कोखिना चौंडो ठो राजनीतिक दबाव याटरका हजुर हजुर आ जेगो समाज राजनीतिक दबाव मजिका न्याउनी मखो जिसे वया मति तया वेकपिन पासपिन से गोख तया दि ठो राजनीतिक दबाव रूपे हलरका टापी पासपिन त छि न्यागवे विषयले नौना दिस छि न्यागवे विषयले जसना दिस व राजनीति पाखे प्रेरित जुया जुपट्टि का चाक मचाक व राजनीति दुनिया लाना चौंडो एजो कारण जिउ थो जन साहित्य गोष्ठी या अथवा नेपाल भाषा साहित्य टम जना यापट्टि साहित्य सम्मेलन त राजनीतिक रूपमा प्रभावित जुए मा गाची से याजनो दो अले अथे तासन तकन वे कवि पासपिन से बोटी क्याउ जा मटोटो अले वे कवि से बिउ साहित्य तन जनता पक्ष साहित्य त चिसे वे कवि से दुटा ढंगा चिसे आकन अध्ययन या माजुल शेर्पा लला हिसाब अले वे कवि नो साहित्य त अझ चोन्या आगा हजुर चिसे चो साहित्य सिकान जनता साहित्य प्रति अझ चोन्या हजुर एजो कारण चिसे निरन्तरता ब्यात्नो कारण चिसे एना राजनीतिक दबाउ तन वे कपि स्वीकार्य अवस्था दुआ हजुर अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण लेजर सिल प्याकेजिङ सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर गुठी सधैँरी ल साहित्य तमुज्या जकमको धेरै भल्ला नजिक थका निर्णायक रूपे चाहिँ सुसु त चाहिँ ल्यादिएको दो किसा निर्णायक रूपे आछि आठो नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या नाय
वासुदेव दङ्गोल गुन्द्रो हजुर, वेको साहित्यकार न ख साहित्य रचना यानादि र सङ्गीतकार न ख हजुर वेको नप अले छि आक्न संस्थापक लेखक छ मन्डो छि श्री कृष्ण महर्जन वेको न छिउली नोकुडु वेको पि अले नेपाल भाषा साहित्य टमुजाले पि साहित्यकार छि चन्द्रबहादुर उलग हजुर पासपि वेको पिन त छठाटया हजुर वो साहित्य यो मूल्याङ्कन या ज्याजु वे अनुसार चाहिँ शिरपाल ललागु जय नाच्नु हजुर गु 1100 नेपाल सम्बत 1100 निस दस चाहिँ निसोङ्गो ठुगो संस्था ठुगो साहित्य सम्मेलन ठाउँ तक थ्यौँ बोले गज्यागज्याको हाथ्या चाहिँ पारी आमाला चुनौती गज्यागज्याको होला चुनौती त्यहाँबाट जियो सक्रेटा निरन्तर सक्रेटा जो कारण चुनौती खासै मरो होला चिसे आ साहित्य विद्यालय पुरस्कार शेर्पा लल्याओ और चिसे अनकीर्तिपुर पाङ्गा र सोनिगले चिसा आर्थिक रूपमा मेरी नाच्नु न दो एजो कारण हरेक क्षेत्र चिपी संस्थागत रूपमा विकास जी ढङ्गु कारण सहयोग यात पासपिन लिमुच्यो हजुर हजुर एजो इना चिसा शिर्पा बिगुली चिसा छु अयो समस्या म डक्ले समस्या वयो रे चीज रचना त दुठाकिली समस्या पटि छ दु हजुर आ ठौ चिसे चोपिन्छ जगा रचना छोया या दिगुदु कि सोनिगल पिनी चोपिन्छ न रचना छोया दिगुदु आटक चिसे सोनिगल दुनी चपि पासपिन सजगा छोया दु हजुर सारा सोनिगल पिनी पि ठन चना दिपिन स नेवाटे स वो रचना बिया तर पिने ठन चाया रचना बनिरहेका आटक चिके मर्नी अले चिसे नेपाल भाषा साहित्य टमुजा जोलिना नेवा भाइटा जका प्राथमिकता म विषय अके तेरे बाला जुया जुला अले गैर नेवा तामाङ तेउ सुहान्जो नेपाली भाषा न चिसे अन साहित्य त प्रस्तुति याक्यो यहाँ नाउ याचना हजुर गुछि सन्थ्या दिला नेपाल भाषा इजको मजुसे चाहिँ गैर नेवातेको थिथि मातृभाषा न चाहिँ थगु रचना भाषा छौ दबु कथा चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य तमुजिया ज्यासँग जका थ्या दिला ठुलो चाहिँ नेपाल भाषा साहित्य तमुजिया म धासे मातृभाषा साहित्य तमुजिया धासे जिकी मजी छितका छिता मगो मातृभाषा त न नेपाल भाषा क हजुर हजुर एजो इना मातृभाषा साहित्य तमुजिया का ता बक्ते पढिता मजिलो मखो हजुर तर अझ व्यापकता साखला निवाजुनी चाहिँ नेपाल भाषा या मगो ख अठ्या टाइमलेका चिफी नेवाट न खट अले चिगु भाषा नेपाल भाषा न टावे जुल मातृभाषा डाल्याउ हरेक भाषा इट न चिसे प्राथमिकता बिमा उठे जुल मातृभाषा ठठ भाषा मातृभाषा डुवे जुल नेपाल भाषा डाल्या नेपाल भाषा जगे तेरे बला जु जुल मातृभाषा जुल विभिन्न भाषा इट मातृभाषा चिसे नाला के याचु ख ठठ भाषा सक्षम मातृभाषा खट एजो कारण नेपाल भाषा का चिसे नाटे दिला साहित्य सम्मेलन या त चाहिँ साहित्य राजनीतिक दबु कथा छेलक तका चाहिँ दोपन वगु तका गुछि सताया दिला नि राजनीतिक चेतना अनिवार्यता जक मागो ख कि सकल नेपाली पिन्ता मागो ख गथिना चाहिँ ठो दबु या त चाहिँ सकल नेपाली पिन्ता पिनिगु नीति चाहिँ छेलेफै राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि याफै ठो जियो नेपाल भाषा नाम हजुर नेवाटे न राजनीतिक रूपमा जागरण हो अले वो के गैर नेवाटे न ठा बिबले इमिटेशन पाखेन सेका के हजुर फै हिसाब जो कारण न चिसे ठैरा ठठै न्याने गाचन ख सगु माध्यम कथा चाहिँ साहित्य त छेलाचना दिगु दु छु धाथे नेवाटेके राजनीतिक चेतना मधु ख कि उन्हनी वे मफुको खले आटके अवस्था सोयबक्ते चिठन सोनिगपि नेवाटा विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध ज्याचौडो चिसे च्याका मचाका आबद्ध ज्याचौडो तर वो आबद्ध ज्याचपि नेवाटा इमी पार्टी से छुस हाल वो जगह ख नेनाचौ अवस्था दो ठौ स्वविवेक जिउ मजो रगा जे सोनिगे नेवाटा से घुम्ले मसो एजो कारण जे सोनिगे नेवाटा राजनीतिक रूपमा लियो लाना चौड राजनीतिक रूपमा लियो लाव कारण थपमा स्वविवेक जिउ दो देश यो अवस्था चिसे ठिके मारगा मसो एजो कारण चिसे ठो सोनिगले नेपाल भाषा साहित्य माध्यममा अझ चिसे जागरण है गना जागरण है
वे कारण चिसे ठिरा न्यान्याङ्गा चन हजुर ठोइले हाना मेगु छगु रचना दसा रचना नेकाली साले जो ठो रचना कीर्तिपुर जुगा कीर्तिपुर नगरपालिका छौ तलेजु भवन हजुर देखियो या वडा भवन देखियो छौ विभाग जो शिक्षण जना ड्युजी हजुर हजुर कीर्तिपुर नगरपालिका टेन्डर समेत आबानियाट डक्ले नापा तलेजु भवन ल्याको दरबार देखियो रेगा ताला ल्याको दरबार विरोध वबले ल्याको दरबार गनन्दु अन्य ल्याको दरबार देखमा ल्याको दरबार नापाल टु तलेजु न मन्दिर दै रे ख वबले कीर्तिपुर नगरपालिका ओइटा सचे हेरेगा ल्याको दरबार देख्दा छनु मको वडा भवन देख्दा छनु र अले अन स्थानीय सांस्कृतिक अभियानसँग विरोधीको जुल र आ झन्ने आ तलेजु भवने देखियो रे निर्णय टक्न वे रंगो अवस्था दो वे अवस्था अनु ल्याकुली दरबार छौ कार्यक्रम पासमिसन तयारी होला अन जी ठोचोया प्रस्तुति अनुपति छिट जी आइनिके हजुर ननावना चंगो सम्पदा रका शीर्षक तया अनन्यको जुल सम्पदा झिझा मिझा कंक्रीट या जंगले सम्पदा झिझा मिझा कंक्रीट या जंगले ठ्यु ठ्यु ठा कुएगा या ख्वा ननावना चंगो सम्पदा झिगो सम्पदा कुएगा पाखे बचया त झिगो सम्पदा कुएगा पाखे बचया त सम्पदा संरक्षण ऐनमा 2048 साले संसदे सांसद टगुन ख ठो विधेयक तर न्यव उबले या सांसद त अले सोनी गए न्यवाटन तर न्यव उबले या सांसद त अले सोनी गए न्यवाटन छुको सम्पदा छुचिगो दायित्व ननावना चंगो सम्पदा सुइद लिपा बल्ल न्यला चाकल संस्कृति संरक्षण यामा सुइद लिपा बल्ल न्यला चाकल संस्कृति संरक्षण यामा नंके फक नंगे ठुंकल झिगो सम्पदा आलमाके झिगो सम्पदा ननावना चंगो सम्पदा झिगो दायित्व लो ममा बले झिगो सम्पदा झिगो दायित्व लो ममा बले गन ल्याको गन टलेजु ठमा ठगोया ठा तनाउन ठमा ठगोया ठा तनाउन ननावना चंगो सम्पदा टलेजु या ठा टलेजु हे ल्याको या ठा ल्याको हे अले मै झिगो सम्पदा वडा व फल्च डना मै मको इतिहास ननावना चंगो सम्पदा झिगो सम्पदा झिगो दायित्व माका टेट अपोलो झिठा मानव या बस्ती झिगो सम्पदा झिगो दायित्व माका टेट अपोलो झिठा मानव या बस्ती ध्येय सन्तुलित विकास यागो खसा सोनिगल राजनी सरे यानु ननावना चंगो सम्पदा झिसहे माका टेन कविता भवानी दुगु थासे ल्याको दरबार देखिमा तर वडा भवन देखि उपति ख चाहिँ दकुस्तान तरङ्गित याना बिल हजुर वही कारण चाहिँ सिनावनी ढुङ्कोपति छगु सम्पदा चाहिँ पुनर्जागृत जुतेंगो कला सके याक नहे वो शिलान्यास याकोपति बुखना चिस निन्ते माताकाले गुलिना पासा पिन्सा चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ सनाचना दिएको दु वेक पिन्तान साहस व हौसला चाहिँ दया छनिमा तका चाहिँ भलासना कायासना अदायदिस थो च्याकोगो नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या गन जुतेंगो दु सुकमी भाजु मेजुपे झायादिले धासा गन चायमाली यगो सुबादो अठगे जी नाजन किन कविता छ चिनाका छ वन्यंगा तो 2048 साले जी नेपाल मजदुर किसान पार्टी नारायण बिजुक से सांसद जुया दियो बले संसदे तो सोनी गएटा सांस्कृतिक केन्द्र यानु रगा विधेयक टौ र उबले पनि सांसद तेस अले उबले पनि नेवाटे छ नेला मचाको र उबले नेला चाको जो 48 साल 78 साल खेन्नुगले सुइर द देरुंगला जेगो सोनी गयो संस्कृति लेन्यू जिसे झिगो थन जग्गा जमीन समेत न लेन्यू आठ मानवीय बस्ती
भौतिक विकास उली जीमखो त्यो हिसाबमा छोची से कोरेन 48 साल त यो जला एजिया उब्ले सांसद टेसन एकदमै बिजायना ठुटा प्रस्तुति आउ ख आछिन यसा तेजिला आठो कार्यक्रम गर्न जियो पाङ्गाया लाछी कीर्तिपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 जियो लाछी राव पाङ्गाया डठुई लाउपट्टि ठ्या जुला अन नास दियन दो जुला न ठ्या न चक यको ठ्या मनो त निने ठ्या जो कानैना जियो ठो ज्याजो निनेसिया जिनिता इलेल छे सुरुजी 5 बजे तक चीसें साहित्यिक कार्यक्रम इटा न्याक्यू ज्याजी अले 5 बजे लिपा हाक्न चीसें सांस्कृतिक ज्याजो प्रस्तुति याव जियो ज्याजो दु एजिया फोकस सोकमी अले साहित्यकार अले साहित्य प्रेमी भाजु मेज पिन्टा नेपाल भाषा साहित्य टमया गोसाले जुइत्यंगु चाकोको नेपाल भाषा साहित्य मुजाले भटिकया दिस त्यो जिमसे नाप्नै नाचन हजुर नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या थज्यागु साहित्य गोष्ठी जगे नाचना दिगु दुकी मेगु थिथि ज्याजो त चाहिँ न्याना च गुदुकिर मरु जो चिसे नेपाल भाषा साहित्य मुजाना वर्षे छक अथवा यमरी पुनियो जो सांस्कृतिक महत्व दिन जो कारणेन यमरी पुनिए ल्याया चिसे साहित्य सम्मेलन यान जुला वो बाहेक चिसे सामाजिक क्षेत्र न जन साहित्य गोष्ठी पाखे मिया यानावे आजन समाज त सचेत याव लागि गैना अवेयरनेस याव वो ज्याजन चिसे न्याका चन हजुर थौ लास्ट दिन जिटुङको के एक गते ताका जका थया दिलाम हला छुजिया ज्याजो सया जिउन छौते मला धया दिपि दसा लिपाङ्गो दिनके चाहिँ वो अवसर दैकी दैम खोजी न वेका पिन्डना स्वागत या लस्को सिदो र वो धेरै बाला दुठै मखटा एजिया चिसे या मिंगना वो अभ्यास चिसे यानोंदो हजुर ठौ एक गते तक चिसे रचना दुठ्या कि दिते आटे जुला हजुर अके दुठ्या कि मफो पिसा कने कस जो कार्यक्रम जीव दिने तक न जो साहित्य छौन जी ठन प्रस्तुति या चाह जुला आशा समय सोया चिसे वेका पिन्ड ठा ब्याचनोंदो वो चिसे लस्को से याना हजुर नेपाल सम्बत 1110 निसोंगो अले ठाउँची 1142 थेनथंगको अवस्था तो वो सुरुवाती दिन न से ठाउँ तक सोइबले चाहिँ लुमङ्के बहगो ठो साहित्य सम्मेलन याना चाहिँ नुगले ठीगो अले अविस्मरणीय यो क्षण यो छुँदाला अविस्मरणीय क्षण तो साहित्य सम्मेलन पाखे हे साहित्य सम्मेलन किपुई पि गुलिना साहित्यकार त दो नाजापि साहित्यकार न दो वेक अप इन त था बिउ है चिसे जन साहित्य पाखे खा हजुर जस्तै रजनी मिला राजेन्द्र कुमार फुटा थुपी नापा नापा चिउ साहित्य ए भाकया दिपि खा अले उब्ले न यक्सेन छिटा ताकि जी ठो जन साहित्य गोष्ठी गुख साहित्य सम्मेलन न्याकल वे पाखे प्रेरणा ज्या जे ठाउँ ठुली थासे ठ्याउ त्यो वेक अप इन न टापुडो एजिया डक्ले लुमङ्की बवे जिउ थासा जे नेवा साहित्यकार त जन्म जुया अविस्मरणीय क्षण खा हजुर अगु छिसा ना गया दिला वेक अप अग्रजे जुया दिला रुपी साहित्यकार पिनगु जन्म जुया चंग दुकी मरु थोइ दु आनन्द दु हजुर जिसे विशेष ध्यान है जिसे नुनुपी साहित्यकार त दुठ्या क्यू अले इमटा वंगी बनेको वातावरण देख्यो तो जिसे ठासे हुना नुबिन त घसघसै नाच्न दो चोया दिस छिपिसा चोया दिउपट्टि शब्द त झिम्टा केना दिस अले अगे करेक्सन नाले छिम्दा प्रस्तुति या अपिरगा नुनुपिन त जिसे उगिसमा प्रेरणा नाच्न दो हजुर गु साहित्य सम्मेलन ल जुया चंगु दु तर बोती काइपि चाहिँ दे दस चाहिँ महजुया चंगु दु कि वा ल्या अपजुया चंगु दु मजो अपजुया चंगु अवस्था दु छरा छ थौकने भाषाई अवस्था उली बाला खने मडो साहित्य सफु दशा थिथि नेपाल भाषा या सफु दशा बने पि चाहिँ महजिया संग इले चाहिँ गु थिथि खलापो चाहिँ तना छ हाथाइ कथा चाहिँ न्हने वया संग दु गु रचना दोहावैगो अले बोतिकाइम पि चाहिँ महजुको छौ हात्या कथा चाहिँ न्हवया संग दु इले चाहिँ ठो नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन के चाहिँ बोतिकामी पिनको पति अवस्था छु दु वख आटकला नापाला जिसे इमटा चेतना बिमा नेपाल भाषा साहित्य नेपाल भाषा बनीमा त्यो हिसाबमा जिसे न्यानिङमा आ
कीर्तिपुर नगरपालिका स्थानीय भाषा पाठ्यक्रम नेपाल भाषा तयारी हजुर एजुया नेपाल भाषा बनी पिनुला चन्दन बरेजुया अवस्था दो सरकारी स्कूल न निजी स्कूल न नेपाल भाषा अनिवार्य बंकी मायना बिरुलो एजो कारण नेपाल भाषा रचना डुवाली जिसेबले आ मजी मको अझ बरेजुई ज्याजो सभायनको इ थेन्दङको गुदु च्याकोगु नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या यमरी पनि यलस्त्यागु पाङ्गाया लाछि जुइतंगु दुके विशेष जानकारी बिया दिल अलि दक्ले लिपा छौ रचना दस हानसक रचना लाजी के जिनी पुजगा जनायो खटा हजुर हजुर आजी छमना स्वयं नापा पंचायत कार्यालय से जिन समना कलाकारी रूपेण चीज डबो प्याखा किन्यो जायना याजन उडो मेना हाला दिजी अर्चा मे माला हजुर हजुर तर कवाली मे अले विभिन्न नाटक चोलिन पटिपति लाडुका जिन हजुर हजुर कवाली मेटा पाकाओ ठेठेली याना जनुजुल अले नाबेपि साहित्यकार पासपिन से मजदूर रावपट्टि छौ डबो प्याखन अगे जी हिरो ज्या मिट्योगा हजुर हजुर मजदूर टेर ज्या तो अन्य अत्याचारी विरोध है मजदूर त शोषणीय मेस्ता चीसे जना आया कारबे याओ अले उबले चीसे जनता त सचेत या हिसाब नुनो खुनु चीसे हामीले नुनो हना ज्यादा याओ जुल जनसाहित्य गोष्ठी पाखे अले चीसे प्ले कार्य टास्क मिटे मजो विभिन्न नाटक राजनीतिक नाटक दै सामाजिक नाटक दै आज छिटो छौ कवाली मिटिबले हो तो सामाजिक हिसाब हजुर निगिरसे मचा खाचा ड्याला टासे रंग बाला टासे रंग मख जुया छेबु बर टयला अठेउ शैली हो जिसे मचा खाचा तासे रंग बाला मचा खाचा ड्याला तासे रंग मख जुया छेबु बर टयला ठेउ शैली जिसे तर थौ पनि दबु प्याखाला मरि ढंकल ननाउ थे जुया चंगदो ठेटरी रुपे विकास साजी नाप गथे वो झझ दै खता तले सुइ दै खव चाहिँ मडोको इले चाहिँ छित गथेता ठोक एकदम आना वो कि म ठो एकदमै अभाव ज्याचो अवस्था ख नस चिसे विशेष न गुणपुनी यो लसता न्यामेस्ता न्याक्टे क्याचो नको साजो ओले मड्डीक चिसे नाम याचो ख 2045 साल अक्टोबर काण्ड जो बक्टे चिसे केन्द्र सुनु हजुर ती पार्टी अध्यक्ष पि नारायण बीजेपी जेले टेयाटो अवस्था हजुर हजुर 9 गते वो घटना जो ल जिउ प्रस्तुति 11 गते उबला इमिसन सक्से तयारी की 8 ठन मको चिसे नापान से तेचनु जुला जिउ तयारी उ किस्म जो डबो प्याखा किनिवे तयारी अब जब भाद्र 9 गते घटना जुला छिटा जनिउ तयारी इमसा याना चौ जुला हजुर नतर स उले डबो प्याख्ने मिटी पिन्छु डबो कार्यक्रम व्यवस्था यापि फक्तर जनिउ इच्छा वय चाने 9 गते 10 गते चाने जाउ होला गाउ ख्याक्न ती खोबेजक मको ये न जाउ कीर्तिपुर पाङ्गेन चाकै क पुलिस घेरेना जनी कुटो याओ हजुर हजुर र वो गुम व्यक्ति त जनता वो जन्मफ्ट हो न श्री कृष्ण महार्जन अले जना इंग्र लिख चौ छेचमा कृष्ण महार्जन हजुर हजुर पुलिस त यहाँ छुराला न्यामसा सम जना इंके माओ कृष्ण रामेश्वर समेश्वर जना इंके माओ ओ हिसाबमा जना इंग्ल र निनु डेगा टोटा हाल वो मकोमा लाटा रगा हजुर 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 या चिसे साहित्य सम्मेलन चिसे डबु प्याका गुनपुनीले ट्याचो न्याचो नेकियो हिसाबमा निरन्तरता ब्याजनु ख आठन्डा परिचय हाक्न दिनाचौ अवस्था तो वइटा हाक्न न्याकियो यो साहित्य टम याना सुरुवात जितिने व हजुर दके लिपा चपाछे पाखी जिगु खलाबला नेना जना दिपि सकल सुक्ने भाजु मेजु पिन्द छुथयादी दक्ले नापा भारतका टेलिभिजन या गुखा जिम्यु नेपाल भाषा साहित्य तमुया जिगु ख प्रसारण याको लागि भला मिले याना दिला अके लागि छिटा यको सुभा र फुक्क पार्कन टेलिभिजन सोया डिपी दाजुकिता तर्के पिन्ता आवेगु यमरी पुनी अर्थात आइतबार पुस 4 गते लाछि डबली नेपाल भाषा साहित्य तमुया जुइ ट्याङ्गुडु अके सो जाटा इनाबियासे जिसे मुख्य नारे पाया कला
साहित्य संस्कृति बचायानो जन साहित्य जनचेतना बोलंकेनु रे मु नारा जना चिसे ठो साहित्य झ्याका चुन ज्या ठुसिन वे नारा जना चिसे साहित्य त न्यानिंकीको ज्याजी वक सकल पास पिन्ता राजकिस पिन्ता सोजाता इनापिया हजुर या सजाय दिल ई बिया दिल गेनि त्यस्ता न एकेको सुबा दिछ न जुन नमस्ते सुबा छिटन हजुर सक्ने भाषा मेजुपी नेपाली कला संस्कृति तजी लजी भाषा साहित्य छिगो मसिका ख अलि थुके या त हे मका जना दिपी हने भपी व्यक्ति पी त पिना पचै थाना चपासे जना खलबला यागु नीति थाना जी वयागु हेजुल अलि ठाउँ जिसा पांगा छ म फाजु या त बनाको ख अलि वेका जियादी नारायण महर्जन ना पचै जी खलबला यान ख वेका चाहिँ च्याकको नेपाल भाषा साहित्य तमुज्या या छ्यान्जे भाजु जियादी अलि वेका पाखे छिसा सिका हे दिले जी पांगा या लाछि चाहिँ जी यो मरि पुनि या लसते च्याकको नेपाल भाषा साहित्य सम्मेलन साहित्य तमुज्या जितेंगु दु छिसना छिना इला लासा अनझाया चाहिँ वेका पिन्त तो ज्याजो बालाका टिसिलाका न्याकेको नीति बबिया दिथका चाहिँ बला सकाया छैन त थयको ज्याजो या छु सल्लाह सुझाव दस पक्कै न सपुते दिथका बला सकासे मेगुवाले हाना मेम छम पाहा जना दिस पाछे वेगु हेजी मेगुवा तकै नीति चितना बायाउनेको उजम बिया दिस थय त बा शुभ